Sutton a Mills Evans yn dod â cadernid i'r amddiffyn, ac mae Aaron Williams yn glir, mae Alan Williams yn croesi, ond o flaen James Davies yn anffodus i'r Robinied. Mae Davies heibio i Kane Owen mewn i'r cwrdd Cosby, ac mae'n gigor Smotyn, y drosedd gan Kane Owen. Dim amheuaeth gan Bryn Markham Jones, cicor Smotyn i'r Robinied. Williams yn erbyn Morris, ac yn isel i'r dde. Mae Williams yn sgorio i 8fed gôl gyngrair o'r tymor. 2 gôl ar 15 ym mhob cystadleuaeth. Dyma Jack Evans, Evans yn ffigio, y bas o ganol ca gan Williams yn ryddhau Rushton. Rushton mewn i'r cwrdd Cosby, Rushton yn Cosby y Pen-y-bont, ac yn dyblu mantais o Robinied. Williams yn bwydo Rushton. Rushton yn rhedeg yn glir, yn cadw i ben, yn denu Morris, ac yn gosod y bêl yn ddestlus i gornel isia'r rhwyd. Cic gornel gynta'r ail hanner i Ben-y-bont. At y postyn pella, mae Jones yn dod amdani, mae fe'n i fethu hi. Wait at Wood. Cyfle i groesi, mewn mae'n dod yma Snaith, o no! Mae Mills Evans yn clirio o dan y bar, Wait yn ei ffenio i lawr, ac yna ergyd, a mae'n gôl! A mae'n gôl gampus hefyd. A'r sgoriwr yw Keane Watts. I gôl gynta yw glwb newydd ers ymuno o Goetre United yn yr haf. Digon o amser i dîm Pen-y-bont ychwanegu ail, a dyma Wait at Wood, 3 yn y canol, at y postyn pella, Keane Watts yn taro'r bar! Y croesiad yn cyrraedd Keane Watts ar yr asgell dde, ac taran o ergyd gan Watts yn taro'r bar. Williams. O'r cyffyrddiad lleia, a mae Rushton yn rwydo drydydd i'r Drenewydd i ail o'r gêm. Williams yn croesi, Rushton yn penio, dim gobeith i Morris yn y gôl. Y Drenewydd 2, Pen-y-bont 1. Mae'r peniad na'n un sâl gan Ryan Reynolds, Aaron Williams, arbediad campus gan Ashley Morris yn y gôl. Wel, dwi'n methu llawer Aaron Williams, ond oedd hwnna'n gyfle eiraidd am y bedwaredd. I thought Newtown deserved it. I thought first half we gave them probably too much. We made some naive decisions at times, which cost us ultimately. And I just thought that they were a bit more streetwise than us today around the pitch. Obviously, second half we had a bit more of a go. And yeah, look, I think if Keane's volley goes in, it's a different game. It's 2-2, and obviously straight from that they go straight down the other end and get the third. But I think, you know, on balance of play, they deserve the win. I can't argue with that at all. Dyn ni bod yn siomedig dros y pythefnos cyn hynny, ond wedyn ddaru ni cael 3 phwynt wythnos diwetha, a wedyn ni cael 3 phwynt eto heddiw, a wedyn rhaid ni dal ati dim Mawrth yn erbyn Connors Key. We're a quarter of the way through the season. It's still 1 win in 8 games for Pen-y-bont. How are you going to turn things around? Well, it's 2 losses as well. So, look, I think we were in a situation where so many draws meant that the next tight game, if it went for us, those draws look okay. If it goes against us, those draws, all of a sudden, it looks like 2 points lost. Obviously, this league, you just can't be at 90%, 80%, 70%. You know, we have to be at 90, 100% every game to get points. I don't think there's anything to turn around as such. I just think at the moment we need to be a bit more streetwise than we were today and turn our draws into wins.